أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله. Kraj hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko ai talo yaracia sale mengor. Kraj hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko asaka levoz vishi medinea pravga korolea kya kashuke kana gafletime kalbia. Kraj hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko asu putingamen ko voz vishi modinea čal voz viši mecelija em ibadetia. Kakva mubarek divjana salavatijem selamija upravo primjeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upravo leskeri familju, upravo ashabija, upravo sao kola so gjivdinjaka le voz višime porukenca, makaja dunjana muklen nisa raver osen sal muslimanja. Počitujme pšalale ne phenjar.
Angliamente talo prago koto muslimanja trebala te oven te družba e najšuže divesencar birimetari strana e Allaheskere Azza wa Jal. Angliamente tergiona pralaleno divesa taromase Dhul Hijje. Kovaso prema amaro kalendario prvi Dhul Hijje negde perela 28. maj. Soske spomninaja i vrednost a kale divesenger. Akva italu pralalen samo pandajek argumenti. Achalo mangi pe Allaheskoro Azza wa Jal prema kva umeti harisa ibadetencar, harisa bukencar, te dobinen budko Allahi Azza wa Jal. Wallahi Azza wa Jal, achali varno sa kale divesengeri hala sovel ko Kurani. Wallahi Azza wa Jal koga hala sovel upra nešto. Mangela teva kerela menga mesar muslimanja tova pažljiva. Kakva sokava krila menga po Allahi Azza wa Jal. Emtela ozbiljno i poruka Allaheskeri Azza wa Jal, čal od vas u iside bari važno sem značaj ko Allah. Odleško Allahi Azza wa Jal kakel wal fajr wa layalin ashr. Wallahi Azza wa Jal hala soto sabahi ko tefsiri ko Ibn Kefira ko wa layalin ashr od nesinela pa čalo dež divesa taro Dhul Hijje. O Dhul Hijje italo pralalen de šuduito masek taro islamsko kalendari. Amen ko amar islamsko kalendari sjame štar masek ovaj talo Eshhurul Hurum ili poznato amen de sar sveta masekija. Dhul Qade, Dhul Hijje, Muharrem, Rajab. Po amen sjam ko akva mubarek masek momentano Dhul Qade. Po akana so avela menge Dhul Hijje, akava italo sar divesa pobar itale taro masek Ramazani. Sar so pripreminea tut ramazaneske prete avel acim sakia kalate dikako aka ušta za saba namaz, po koga ka kera iftari, po sar ka kedamen ko namazi, akari go Allahi Azza wa Jal hala sovel ko akla divesa so celte vakela menge muslimanenge o tumen musliman. Ko akala divesa so tergion Angli tumen di talot menge považna taro Ramazan. Em po aktivna te oven ko ibadeti za razlika sosjeda ko Ramazan jem preku celo bež. Soske o ibadetina ne isto sar so i kokola masekija. Ama no haramida so kerea na ne isto za razlika sa koja vera masekija. Odlesko pejgamberi alayhis salam kava kerel. Ma min amilin salih ehabbu ila Allah min hadihi al-ayam. Nijek pošižo delo na neman ko Allah Azza wa Jal so klape posebno ko akla divasa. Wala jihadun fi sabilillah. Podurite džate branine Allahesko rodini o ibadeti ko akala divesa so kerjalen tale pobare taro džihadi i odbrane Allahesko rodini. Kad ja situacija sa wala jihadu ya Rasulallah, podurite brane Allahesko rodini, wala jihad. Podurite brane Allahesko rodini. Jedinstveno pobaru ibadeti tarteri ibadeti ako akva divesa i talo manuš i kljola pe braninele Allahesko rodini, pe nefsea, pe malea em taradate ni ringio. Jedinstveno kea buti itali pobari ko Allah Azza wa Jal za razliku muslimanja so ka kereno ibadetija ko akala divesa. Inaku pralalen akala divesa taro masek Dhul Hijje, on odlikujnena pe posebno ibadetencar. Ko akva masek Dhul Hijje, o muslimanja obavineno panšto islamsko šarti, a dva italu izvrši bo hađi. Wallahi Azza wa Jal ko Kurani kanadno vakerindo vatimul hađe wal umrete lillah, em izvršineno hađi, em umra sama čalo Allahi Azza wa Jal. Ko aver hadiso pejgamberi sam kakel el hađul mebrur lejse lehu džezaun ilal dženne, emo potpuno hađi na nele aver nisavi nagrada osvena da vama nušte kuvelko dženeti. Prala musliman, džanko akala divesa so aven Anglijamente, pogotovo s divesa taro masek Dhul Hijje.
Osa ibadetia единствено се ке одињовена, ке дињовена каква масе. Ко ние кавернашти, каква масе ки дињовела. Емо хаджи, нашти хаджи ти извршне ту кога камањ. О хаджи мора кој њату зулхиџе ко арафате ове. Извршингела каква масе. Изврши бе о хаджи. Постинеа, кълдинеа, садакадеа, зикри кереа, са о ибадетија ке димејтале фалален ко акала дивеса. Емо долеска кала дивеса и силен посебно фалален ек бари пеко Аллахи азza wa jal. Исто агар требела теџана кога се ам више какова масек. Се кој е кокова мануш, кова итало ко ниети, те чинел курбани, пренесингјо вела менге хадиси, о хадистало сахих, о хадиси аракјо вела ко сахихул муслим, о пекамбера сам тавакерел, ем кога кадикен, о терно масета розул хидже, о кова мануш кој тало ко ниети, те чинел курбани, мателел тарпере бала, мателел тарпере трнакија, са джикоте начинело курбани. Ко шерхија кале хадисес кој улема кавакерел, акава однесинела пе специјално о сахиби, о газде керескоро, но на и на, тој со кола кој тале останал никја заедно со бешена која дава кер. О сајбија е керескоро, кова и тало, леске посебно однесинела пе акаја дужност. Аква и тало дужност, сунети, шукар бути, кога кувела ква први зулхидже, кога маро пресметимо 28 мај, сунети тало, шукар бути пала 2, те на шишинету, те на летар тере трнакија, со цел потполно товетаро становнике дженетескер. Се аква ибадети тало поврзи мој хаджилукоја, сар со кого хаджил и равелу и храми, лески забранимо терел тарпере бала, тарпере трнакија, е магарда тукија каја ситуација, о Аллах азza wa jal преку лескоро пекамбери дела ту такја могушност. Прала муслима. Аква и тало масек ибадетенгор. Аква и тало масек сар сова кергјан кога у муслимања спреминена петеџан ко хадж. Меси му бедимо, буд калбија ровена ачала кава исламско шартите извршине. Посвесно сям да ачало паре условија ти извршинен па ква шарти ко последно вакти. Ачал лескери скупо цена. Или пак ачал и пребари зафатеност. Ачало интересе муслиманенгор. Сили туке излез. Тутари Македонија те доресео се бапи хаджилукоскор, ситут. Валај на мукелатут мазуми. Валај азza wa jal олеснингјату каква дини. Сеан за интересир мо теле се бапи хаджилукоскер, шун сова кергјаторо пекамбери. Којту мендар пало саба намаз, а чола киджами, керела викри, саджи коте на бијањо вело кам, откако бијањо вело кам, кълдинела дуи рекатија нафиле, ко Аллахи и силе се ваписар потполно хаджи. Бесплатно, без оводичи. Само требало туке нијетијен волја. Мангеа се вапи хаджилукоскор бујро. Аква и тало мейдани ибадетенгор. Пердо ибадетија фалален и сијамен бизопар. Потена бистра. Тару ибадетија завршинела да маро дживди песаркове. Мен амиле салихан мин зекерин еу унса фехуа муъмин фелинехиенеху хајатен тајибен. Кој керела шукари пе, таро мушини тари джувли, те джанелов тало муъмини, емамен дале шужо дживди пе. Дали приметинеа карига муслиман, о шужо дживди пе суа и тало поврзимо. Одобор ко борсен целосно предадимо ко Аллах азza wa jal. Ки авер страна торо наода зививе ко Аллах азza wa jal. Дико Аллах сар туке обратинела. Сиум сине насвало на дикранман. По Аллах кај личинела тутове насвало. Тогаш Аллах азza wa jal кава клеске, те кергјан синеле зијаретие филяне мануше кара кемано дорик.
Si sine žedno na dingjan man te pia, po Allah kaj ličinela tuke tutove žedno, te na poingjan sine filja ne manušeta ropani, man karakesine man de karakesa dava. Da li primetina ko borsjam, ko odazivi be Allaheske azze o džel, a garda maro dživdipe iranella meng. Jodoleske pravalen, Peygamber aleyhisselam kavakerel, najmango manuško Allah azze o džel, italo kova manuško italo najkorisne manušenge. Ko ver hadisi kavakerel, najmango manuško Allah azze o džel, italo kova manuš kovaso bela sadakem parvakerele manušen. Kakva masek tavalen, o muslimanja razmislinena da ko Allah azze o džel, te približinem pe ko Allah azze o džel pere kurbanencar. A kari ga mangava takera tavalen. Zabranimo italo kurbanenske te čine tere prale. Za žalamen nevostili kurbani keraje. Amen diklam skupu italo o kurbanje istoki rangjam kurbani te kera jeki ke. Ponižinaja jeki ke. Gibeti keraja jeki ke. Jeki keskeri čas peravaja. Badjava talo te čine kurbanja ko dživdinea te peravi čas te repfaleskeri. Se ma bisteren tusar muslimani si am pomango ko Allah azza o džel tari samo kjaba. I kjaba ke ergala manuš. A je manuše ke ergalo Allah azza o džel pereva stea. Pa prete ke ran nijeti duri zapazneo najtikno. Ave harica i side ko kan činbo velali kurbani ili na? Na. Zar so se am pažljivo ko kurbani? Ov pažljivo prema toro prav. Prete činja da kurbana čalo Allah azza o džel. Harica kerjek popis korkori tuja. Da li okolini itali rahati tutar ili na? Se ma bister taro ibadeti italo. Te cideta rodroma dva sos metinele manušenge kolengoro piribe. Da li bar, da li nekoja granka. Ma bister taro ibadeti da talo koga rakjatu tere prale muslimanjata raketu asaut ne moja. Po duriu ljanda sebišna osmeh te delina jeke keske. Akva italo hale muslimanengoro. Mate vakera čali nežnost, alo ek te žalinel po Peygamber aleyhisselam, a čaleskoro kalbi ulo but paro. Toga što Peygamber sam kakel, dža gali nošero ek hejeti meskoro. Kergani spisa kvakna kvaka delinea de ja sadaka dva mas, ko bor je timi isitut kaj so dživdinea. Kas kitalo potrebno teri pomož, kas kitalo potrebno tu iravele kvakala divesa. Na kaj džalla menge umeti pralalen. Haljovali poruka kale divesengoro a kali bedetengoro. A dve samo šunaja, ensar, a dva maro merako neko je zloupotrebinela astronomska sume. Šajdatale realno, da je mari mrsa men mangate na mučina amen. Amen manga gospodinja te ova. Eko ga nara kjelape najnormalno, koja ne konkurencija od cene da Italija skupa. Akva Italo samo znako deka bulka koštinela me namaro dživdipe. Akva Italo panda eka argumenti koga vakerilo Peygamber aleyhisselam em najšu kar zarade i zarada tereva stengeri. Amen mrzala men. Amen mrzala men te kera buti lično te proizvodina. Eka kelena merencar, ka keleni amencar. E averana ne tekne, tuka kine. Akva Italo maro hali. Taro znakja, taro bari pa kale mase koskuri talo pralalen kakva mase krak vela odire arifakoro. Odire kogo hađije džana ko Arafat. A dava divo Allah azza o džel frdela bari pe tu mencar. A dava divo Allah azza o džel mukela pe ki prvo nebeska. Podivea dao. Te šunel tomare dovaje. Te prifatinel tomaro oprost. Te kerel čalumio Allah azza o džel tu menzaran la pere melekije. Sebe pe ačal tomari ibadetije. Akva divesao muslimanja približna pe ko Allah da postea.
Shukarta lo seko divete postine mabistero pejgamberi alislam ka krel koj postinella makar yek dive ko Allah ve Allah azza wa jal sebep ya Allah dava dive o Allah I dira krel Allah skoro muita ro jehnem jeftava deshbesh posebno aloko hadisi o divari fakoro ko to pejgamberi alislam ka krel koj postinello divari fakoro 5 juni Wallahi o prostinella leskere gjunahja duje bershenge yek bersh sokerja em yek bersh soka kerel. Od nesinela ta čalo tikne gjunahja načalo bare, jedinstveno oprose bare gjunahengi talo I teuba ko Allah azza wa jal. Akla divesaj tale phalalen divesaj tek birenger. Akla divesaj talo phalalen ko te ko glaso muslimani vazela poro glaso em akla čalo yeki be Allah eskro Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Emo doleske obaveza ulo taro divari fakuro taro saba namaz, passaggi ko jamu teshrik jiko deshutrinto diveta rozul hijangla likindia o muslimani ji ki kindia kro namazi pal namazi kerela tekbirja, a klajtale divesaje tekbirenger. Isto da pravalem jek napomena, Budko posledno vakti postavinjove na nekola pučivu. Da li dozvolimo I talo? Mesto kurbani te činava ke te dav sadaka. Je ke učenikos ke te lav kompjuteri. Je ke čoroles ke te lav ake paketi hajbe pive. Zabrani moja da bu. Fefkurullahe fi ejami ma'dudat. Spomnine na lajko odredime divesa. Kurbani isile odredime dive ko boršajte čine. Naprema to ro kefi. Sadaka talo pravdo prekucelo beštede. Modoleske te cidete šeresara savko pučive, kurbani te načinav sadaka na netuke kabul. A ver taro razna pučive so ovela, dozvolimo li talo kalo bakrotečino kurbani. Koj tu men si kavgja tu men kalo bakroka je novela kurbani. Koj si kavgja tu men deka džuvlina ovela kurbani. Apsolutno ku uslovi ispolnila, o koja hudba ga kračala 2 lafi, kurbani ovela, hem kalo, hem muš, hem džuvli. Najnormalno deko ovela. Aka tar mangava teva kera. Razne organizacije pojavingove organizirana činena kurbanja, činena Afrika, činena Kariko, ove no presne. Mora takrat menge bari malverzacija kergov. Ki Afrika nivoj naštiteža. Ja vinela pe mangja ke me biknava šel evra, be kin mandar ka daftut pinde evrije. A kari kriminali si, definitivno kriminal. Deka mena džavem tu mangja te farbinea kan. Pazinen so kerena tomare kurbanencar. Ove no prezna kaste denem so dena. Akla telefonja, a savke nenormalna montaže kerena, so jek devo samo amencar. Šuna razna haberja so na desingel. A, institut poverenje, ta rodini, poznato to romanuš. Kad ja stoća slobodno, na ne niso problemi. Aman pazinen tomare kurbanjenca pšalalen so kerena emsar kerena. Akva italo ibadeti ko Allahi azza wa jal. Ima bisteren pšalalen seko je koji činela kurbanja kari. Podržine na mare romane čave. Amare čavi kerena činena kurbanja. Amaru pralo ljato, amaru pralo nečko, pa onda neko je Roberti okola, šuže kurbanja, ko ti situmen tekmili ko te šajtelen, em ti izvršinen to maro šart. Ako amena podržinane maškaramende, na neko je te podržinel. Oleske pralalen kera dova ko Allah azza wa jal. Allah inšallah klat divesate ko menge bereket ni badete. Kera dova ko Allah azza wa jal ibadete te zamangal, haramja te mukajem te mrzina. Kera dova ko Allah azza wa jal kara kelamentaro seku iskušenje su na neamenta kati te izdržina. Kera dova ko Allah azza wa jal te dameno hajri akale dive seske mo hajri saje dive sengor. Kera dova ko Allah azza wa jal te niskušlamena velja su na neamenta kati te izdržina. Kera dova ko Allah azza wa jal amare nasvaleno Allah neka saslarel oborčja taramare kera neka duira kerel Amare nasfale neka saslarel, emamare mulengio Allah ceneti neka del. Ekulu kavli hada estağfurullah li ve lekum festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim.
الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي. وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Peygamberimiz bir safiyası o safiyet altı tamamıyor namazdı. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أول بيت وضع للناس للذي
مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. سلام